Počitovani patrače, dobri večer. Radio televizija Vojvodini Nješka slavi šteraceti rodzeni dzenj. Stej nahodi u našim televizijnim magazinu jednu čast pošvecime tomu našomu i vašomu juvileju. Okrem toho, našo novinare provadzeli i drugi aktualni podjiv jazani za našu zajednicu. Opatrime jak budzevi patrac Nješkajša emisija. Medzi nahradzenima za zročnim pripoznanjom i odvičateljna redaktorka ruske redakcije radija Zlatica Radi, kotra popri roboti redaktora, nagradu zaslužela i za organizovanje festivalu nove ruske narodne špivanki Ružova Zahradka. Keď tak človek patrí, všetko mi prichází na rozum. Jak sme to robili, i bata, i kole, i Ketelež, kedy niekedy ubehoval. Robili sme 3 dní, 3 noci. Провадим и štvrtkom i nedjelju. I baš mi šopači, fini je z emisiji i milo mi že je z rusinske emisiji na televiziji i že še može provaziti kultura i informativni program. Dneska sme mali na hodu buď na jednom prekrasnom koncertu, jeden spoj mladosti i iskustva, da ne pojem starších, ali polna bina djeci mi je Nješka dala veliku nadiju, že Đurđov ma perspektivu. Mali smo i promociju knjižki, która normalno vše važna kad literatura u pitanju i dom, že takih zmesti treba, že bismo mali uopće u ruskoj zajednici i potom u Novim Sadu, že bismo to tako zužili. Главна програма одвілаше суботу у Коцурськім домі культури, а розпочали її наймладші коцурці за свою маніфестацію «Čutočka». 10 ekipi na turniru u Pikadu i 3 pionirski u šahu učestvovali na ostatnjim stretnucu 24. sezoni sportskih baliskog Jaša Bakov kotri otrimani u Kocure. Už tradicijno to turnir organizoval DOK za Stolova Lalu i toho roku doz uspišno. Z nahodi Dnja radio televiziji Vojvodini i označovanja troh juvilejoh, pijatog u studiju M, už tradicijno dodzeljeni ročni nagradi robotnikom naše hiži. Šterace z roki televiziji, pejzaš od roki studija M i perša ročnica o radija, juvileji kotri toho roku označuje naša hiža. Zostim sme še pohvaljali na označovanju Dnja radio televiziji Vojvodini, kad už po tradiciji dozeljeni ročni nagradi robotnikom RTV-a, kotriše za svoju robotu i zakladanjom vyznačili u namahanju pravic co kvalitetnejšu programu. Laureat tohoročnej vyznačnej nagradi radio televiziji Vojvodini Slavoj Hadžić, kotra še dodzeljuje za avtorske djelo u ramikoh televizijnej tvorčosci, poznati televizijni robotnik Ivan Obrenov. Medzi nahradzenima za zročnim pripoznanjom i odvičateljna redaktorka ruske redakcije radija Zlatica Radi, kotra popri roboti redaktora, nagradu zaslužela i za organizovanje festivalu nove ruske narodne špivanki Ružova Zahradka. Mnje okrevi milo, že še dahto zdogаднули, візор, že toto, co robim i ja, mimo svoje roboty. Bar sam zadovoljna, veljo mi znači i nazdavam še, že prave tot festival nove ruske narodne špivanki, kotri še vi vozite u studiju MA, Radio Novo Sadu, kotri slavi toho roku 50 roki, mi u školu u njim učestvovali, znači 25 roki sme u studiju M, a i rozpisani konkurs za novu Ružovu Zahradku, prave tih dnjov, kotra bude narok 6. marca. Označovanje troh juvilejov naših hiži vymáha od nas, že by sme praveli ešte kvalitetnejšu programu jak po teraz, a popri kvalitetnej programi budeme rišovať i problemi naših hiži, naglašal generalni direktor RTV-a Srđan Mihajlović. Ono što je sada u našem fokusu jeste da pre svega na pravi način se usredsredimo na pitanje našeg novog doma, da pokušamo da obezbedimo preduslove da se to pitanje na pravi način pripremi, da privučemo one koji donose odluke, da donesu odluke koji su u pravcu da izgradimo novi dom i da svi zajedno budemo u jednom tehnološkom lancu, jer bez toga nije moguće napraviti mnogo veće pomake. Bez ohľadu na neadekvatní uslovija za robotu i status podkvarteljoša,
Radiotelevizija Vojvodini še bude namahadzina i chodzacim roku pravic programu po smaku patračoh, že bi opravdala jih dovirije, kotre tirva už terace zroki. Počitovani patrače, dzekujeme vam na ukazanim doviriju. Perši našo televizijni emisiji pririhtovali novinare redakciji programi po Ruski radio Novoho Sadu, kotri predtim prešli prez obuku. Medzi tima pionirami televizijne i programi po Ruski buli Mihajlo Bindas, kolega kotriše zažljem vracelgu svojoj perši novinarske ljubovi, radiju otkalji pošal do penziji. Dobar dan. Jajce pred 32 rokami. Bosanski horočik na poberežjoh Plivi i Vrbasu, horočik mali, krasni i 32 roki slavni. Kad tak človek patri, všetko mi prichodí na rozum. Jak sme to robili, i bata, i kole, i ketelež, kedy niekedy ubehoval. Robili sme 3 dní i 3 noci. Onda. I Gadnjanski bol redaktor tam baš často. Imane da ne znam, može biti týždeň, 2 skore ljubavniteľov. Uli sme u cajtnotu i dosť švitko robili. Ne znam či sme odchozeli, znam, že bata jednu noc, ale nie celú spal u mne, ani do mne išao, že by sme sa skorejšie vraceli na robotu. Ja bol stipendista radioteleviziji, ale zo stotu namenku, že by som robil na televiziji. Bo še prihtovali kadri za otveranje televiziji. I veľo by bolo, keby som teraz šišljal šitský, kde on to preskočil by možno buď da koho u tej chvíľky. Bo me naiste to počatok patrenja pozbuzil. Ja sam bio početnik, u aprilu sam se zaposlio, a Ja bol počatník. Počal som robiť u aprilu i to bol jeden z väčších zadatkov za mne, poneže som počal robiť jak asistent a mal som samostojno montirať príloh. Zažľam vypatra, že som remeslo zvládal dostatočno, že bym dobre ukončil všetky zadatky. Novináre, kotri tedy robili, prichodzeli z radia, z ruskej redakcii u radiu, tá neboli dostatočno schopní u manipulovaniu i kreirovanju sliky. U manipulaciji i kreiranju slike. Oni mali polné dovirije do mne a mali sme i dobrого snimatelja. Tá materiál bol krásny, ale všetko še mušelo zmontirať u kratkým čaše. Udalo nam še i zdohadujem še, že sme volali i kolegov z druhých redakcijoh, že by opatrili príloh na montážnym stole, bo še tedy robilo na filmu. Taký bol tedy obyčaj, tá až i dneška to jeden krásny obyčaj. Keď še daco úspišno porobí, povolať s kolegov na opatra, ocenia, verifikujú, či to naisce dobre. Kolegama pozoveš da oni to vide, da oni daju ocenu, da verifikuju, da li je to stvarno dobro. 32 roky prešlo od dňa i noci, keď našu narodi konstituovali avnoj, jak zakonodavne i vyvršne celo,
jak verhovni predstavitelj suverenosti narodov i državi Jugoslaviji, jak celosci. 32 roky prešlo od dňa i noci, keď stare sme odruceli, a nove, pravdivše i kraše prilapeli, vybudovi Jugoslaviji na federativnim principu, jak državi rovnopravnih narodov i narodnostcov. Znam, že dosť dobre vypadnul tot perší magazín, hej, počínajúci od úvodných slovov vtedišnjého hlavného izvjestiteľného redaktora, pokojného Vladislava Juhasa. Mirka Gadnjanskija, Vladimira u stvari, hej, Gadnjanskija, kotri toto všetko organizovalo, objedinilo, spikerov našich, informatívcov, ktorí napravili krátky listy. Išli jeden, keď ja pamätám, príloh Mirona Žiroša. I nesigurný som, že či nie je jeden príloh zo Slováckej, ktorý porichtal Vladimír Gadnjanský. Već na konkursu za prijem u radni odnos... Už na konkursu za prijem do robotného odnošenja poneže uslovije bolo, že biše znalo 2 jazyky zo spejcoch, na kotrih še emitovala programa popri materinského srpského jazyka, mal som navesť ešte jeden. Mne jakošik bol najbližší ruský jazyk, bližšie srpskomu a popri tým u školi som učil rusijský jazyk. Bolo interesantné i toto, že som neprerivno sluchal spikerský lektorovaný text, práve literatúrny, ta som až i vypravil novinárske hrišky. Obačoval som, keď dachto pohrišal i spozorjoval som na toto, a oni še čudovali, že jak som še tak švitko uvedol do roboty, da kedy na moje sugestii až i vypraviani teksti. Toti ljudi su nam to zrobili, ja znam, že oni to neseli, oni mušeli. On pravi toti aktere toho bombardovanja. Ali to ti ljudi su rozkazali, dobro, nemaju šerca. Vtedy, keď sme zakončovali tú emisiju, odnosno perší magazín, keď som montíral i príloh o jajcu, na koncu je zeškalj čuše dugonj po garadičok. I boli sme vystati, bo sme celú noc roveli. Tedy Guldovan Željem Bata i Kole, i ja, u montaži. To bilo 3-4 hodiny ráno. I naraz uchodzi do toho montaži redaktor, pomocnik glavnog redaktora zadužen za televiziju Vladimir Gadnjanski i noši neki misočki, u njih polno pogači i drugi lakotkine i takovem. I donoše malo termos kafi, pozdravkal nam i mi še nejste také príjemné nespozivanje sme dožili, že da sme ozdalj plakali od radosti. Vystati sme boli na isce i tod jeho gest nikda nie zabuzem. Filmski fantlíky veci vy nebude sa trímať, bo to celkom nová technika, ja by na ne neznal robiť. Ale vám žádam veľa úspěchu i nadalej, i že by ste mali ešte holem zešec raz 2000 magazini i vi i vaše pokoljenja kotri vas našli za. A znam še, že nas ne utarnju. Mi to máme pravo, da keď je zdobudete nam i Evropa nevežne, keďže vojzeme do kedy do nej. Šešljivo. Pred juvilejom naši novinare na terenu pobešedovali zo spatračami o programi po-ruski, ta opatrime jak je odviti da stali na svoje pitanja. A ktorej emisiji najčastejše patrice? Dobri večer Vojvodino, štvrtkom i široki plan
niedzielu. To Ktorú by ste emisiu tak okreme vydvojili ako vašu najomiljenšu, najobljubenšu? a povedzme Dobri večer Vojvodino. Preco práve? Interesantni temi, to zanimljivica, takže toto. A všetky ľubím Patris. Patri mi dnevnik na 6:15. Možda bi moglo biti veći neke emisije za mladih, gdje budu zabavného charakteru. Думам, že to tako chybi. A co ešte chybí po vašem dumanju? Či sme dosť zastupili dajaký temi, jak sú to napríklad sport, politika, kultúra? Думам, že chybia djetinske emisije. Doľadom, že mi to i profesija. Думам, že treba veľa vecej emisiji za djeci, gdje budu i oni učestvovati do tih emisija i gdje bude takoho zmislu, ktorý zainteresuje to ti djeci. Главним провадзим магазин и палету. То що co mi odvituje. Ljubim vidjeti co što slučuje po ruskih mestах. I to. A uglavnom zmisli še nje prebar spremanjeli. Ľudze, kotri ostali u redakciji, mladi kotri prišli, vidim že še angažuju na hod za interesantni temi. Думам, že nie mnje, ali moju pečatok i ľudzom, kotri provadze našu programu, nedostava vecej tanjec švivanka. Kad provadzim programu po ruski, već kad to obična emisija Časi mladosti. To, co bym dodal, to može biti tako vecej humoru, ali mušem pohvaliti novi koncept emisiji Časi mladosti, думам, že je bardzo dobri. Bardzo ljubim kad vidim rusku špivanku, ruski tanjec i to me zeškav še, znači, o mladih. Povedzme, najbarže o mladih. O kulturi, kotra še pestuje po naših društvoch, po naših mestoch. Može biti to ti menjši poznati špivački, dakle veći forsirac, dakle veći ih ukazovac. To ti poznati už poznati šelijaka, to ti co menji poznati, oni še dakle ih za nje zvali. Evo to co zapada za oči. Teraz sam tako zlukši, a to povezno u dnevniku javljanje dopisovatelja za streamu. Dopisovatelj za streamu pokriva cali stream i nje demisiji dnjove, že še on nje javi, a máme našo vekši centri, jak co kulski štredok, jak co verbalski štredok, za skotrih je sigurno veći informaciji i važnejši ako devti kotri dostavame za streamu, a prisutnejši stream ako drugi. Može biti preto, že še riše odhodzi do streamu, ta preto še dopisovatelj teljo hasnuje, mnje nje zavadza, ali mi zavadza, že nje vecka za drugi štredko. Ne možem povedati, že provadzim baš každú emisiju i pači še mi, že še da beli stvari premenjali, že je znovši prilohi. Ali moja zauvaha bi bila da še veće iz njima prilohi. Ljubim i kulturu, i tanci, i špivanki, ali veće prilohi da še znimaju do života. Ja tak na švitko думам, že u naših stručnjakov mi máme vrhunskih stručnjakov u medicini, u tehniki, máme belo doktorov naukoh i nje vidno na televiziji. Provazim i štvrtkom i u nedjelju. I baš mi šopači, fini je z emisiji i milo mi že je s rusinski emisiji na televiziji i že še može provaziti kultura i informativni program. Znate co, žadanja vše je zdajaki, ali prilohi uglavnom interesantne, takže nie budem ja menjati, jest fahovca, ktorí sposobnejší od mne, naj oni odredza, že co še bude prikazovati, co nie, ali mne še uglavnom emisiji pača. I mam jednu kritiku, že každý nový rok še nahnevaný som, nie že ja, nego šitski. Novoročni program na televiziji nijaki za rusinski. To špivanje, plakanje tam, to možem plakat pri njih tam. Šping, vam njet, skoro kad bu humoru uopšte njet. Njet džidaferka, nje že džidaferka, ješ džidaferku, kada se, ne znam že čom to nje pravi se novoročni program, tako živši da buze. A evo to už jak tam, co ize, už vi mace svoj program i jedino primjedba moja tota, že za novi rok nje mace humoru, nič. Проводиться програму по-руски. Uglavnom hejkeli velike. Co najvolice, Patrice? Muzični prilogi, muzika me interesuje, zovjati, že televizija z času na čas i ja zjavljujem tam. Muzika moj život i to najbolje. Normalno. Všetko to ok. Každá programa má svoju zadninku, svoj zmist, zdumané.
robiť si to najse krásne. Páči mi všetko, páči mi, že ešte postoj program svetským jazyky. Aj my si nebudem vydvajať za nijednu. Všetko magazin, široký plán. Štvrtok ja niša pochodím spod cura z Kubanov, to myslela, že je mu Elemiro pri Zdenjaninu. Ta teraz to tam neko čudne realizácii, s tým bare čitam Švetlost, ruské slovo, radio každý ráno, to mi za dobre ráno. За будзення слухам і магазин проводим. А co najvolice vidíte, jaký prílohy oči najvolice patrice? Najvolim kad je reportaži iz kulturnih manifestacija i volim patritske zosojnici tamo, znači zo Slovačke, zo tamo, kad sam ještě nebol tam, caha tamo, planujem narod, že už i raz ja da tam pojdem. Široki plan, da jaka poljoprivredna misija i tako. A co byste ljubili, že by sme napravili, že byste patrili, co byste ljubili vidjeti na televiziji? A ne znam, všetko što mi pači za to. To ti folkloraše. Patrik Kastinjan, štvrtok u nedjelju. Ja malo reprizista pomakli u noci, teraz i do polanja, pa već je stinjam Patrik kad ne gledam tako. Čas u štvrtok ja. Lepše bilo skoro. A co najvolice patric, jaký emisiji očim? A većinom su istorije i rusnaci. To tu žurnaci dosta vaših unutarno političkih emisija, to nas ne cikavi, ali većinom naša prišli i muzika naša i tako. A nije to ta baš fakova, baš takve stručni, nego već je tako takvi orkestri. Ani pojem veci olavski, da je malo tak šljebodnejši narodni. A co byste ljubili, može biti co teraz ještě neporobene, co byste ljubili vidjeti, da mi napravíme? To nije znam, čo tak vidvore, većinom všetky su manje vece zadovoljene. Malo meni politike, pogotovo te lokalne, bo mi je to ovako kad patrime, dobro je tomu šica presvoli. Davac, ali je pre našo, co nas tam prega zanima, ste zagovarali, a to većinom tak, eto, zabavni karakter. Patrimo vesti, to ti našoj si 15 to nedjelju magazin, Dobri večer Vojvodino i to emisiji uglavnom po ruski. A co vam še najbarže pači od toho? Co najvolice patric u ti emisiju? Jest to ti paleti i prilohy, ktoré še emitujú co nje, da kedy nemoš často vidjeti da u paletoch moš opatric, da jaký stari običaj, nebo da za više generacije. A co biste ljubili patric? Možemo co njet? Ne znam, co što teraz mislim da. Ali rusku muziku isto jest i to, ljubim sluhati rusku muziku i to, mada jest i to dosta u zadnje vreme i to. Nemohla by mi dôjsť za jakú emisiu, nebudem vás chváliť, sa ktoré toto zanimáci, bo by nebolo všore, ale v hlavnom páči mi vašu putopisné emisie. A popri toho, vzhľadom, že prežimské čaše veci provádza, jak sú to zlietnik, one, že počínajú na 8 večer vašu emisii, ktorý my môžeme patriť zo Chorvátske. Znači, že som zo Chorvátske, hej. Znači, Dobrý večer Vojvodino, široký plán. V hlavnom všetky emisie, na ktorých môžeme stihnúť sa i patríme mene veci šitske. Šitske nam baš dobro, bo su informativni i veljo nam znači, že možemo čuti co što slučuje u Vojvodini za Rusnacami. A co biste ljubili išće patric? Co biste ljubili vidjeti? Može bo zao tak da ako, ne znam, monodramu, duodramu, ktorú by ste najavili u dakle okremni čas, kad bi bilo možljive, že bi nje poremetila drugi programi, ali že bi se dobili išće daki prostor, može biti na televiziji Novi Sad. I da može biti dajaki muzično-literaturne stretnuca poezme mladih, mladših, že bi še već i mladi uključovali za programe. Zdravi budce. Zdravi budce i vi.
oczka. Jedna žena jak cień stoi i pokrad me sera oczka. Kiedy odchodzę glavu zovnu i obećam, že se vraci, a po oku slizu siska, varel ljubov že nje straci, a u oku slizi stiska, varel ljubov že nje straci. Noci dlugi i samotni, smutne šercom rozeraju, da razbraci, dugi češki pritiskaju. Noci dlugi i samotni, smutne šerco rozeraju, čim je zabulo obećanje, že ju ljubit nje prestanje. Zniemireno, a z oka sliza sceka. Każdy człowiek na niego zdabe, zoznani ona czeka. Każdy człowiek na niego zdabe, zoznani ona czeka. Jeszcze stoi osamena žena smutna, tej noci długo czeka i kapur nie zamyka. Tej noci długo czeka i kapur nie zamyka. Długi i samotni, smutne serce rozerają, oči ševom da razbraci, długi češki pritiskaju. Noci długi i samotni, smutne serce rozerają, čim nje zabulo obećanje, že ju ljubit nje prestanje. U Đurđove včera večer otrimani koncert znahodi 70. ročnici snovanja kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko. Na programi z Kotru amatere društva Taras Ševčenko z Đurđova preslavili 70. ročnicu Đurđovske matki, učestvovali členi šitskih sekcijov društva, tanječnej, horskej, dramskej i recitatorskej. Na tod jubilej hordi veli generaciji kotri zo svoju robotu doprinjesli čuvanju tradiciji, nacionalnog identiteta i pestovanju kulturi. 30. novembra 1945. roku snovane ruska matka u Đurđove, to posle nazvu premenjala do kulturno-prosvitne društvo, teraz kulturno-umetničko društvo Taras Ševčenko. I zozname, znači, u Đurđove mi u vše volame iще vše matka, jak su daras bula. Znači, evo, to bula nahoda, 70 roki, osnovanja toho, trudzeli smo pozberat sovecej buvših amateroh,
co dara zrobili v društvu, co tancovali, co špivali, co na nejaký spôsob boli aktívni. I znači terašnjih amaterov, co robja i jak dzeci, hej, co na koncu, znači taka bola koncepcija, že bi na mladih šve dostava i tak smo i zakončali tod večerši koncert. Ej, bol to kiedyś krásny čas, keď mladosť rozkvitala, viazala cepla ľubov nás, jem dlho netrvala. Nješka kulturno-umetnické društvo Taras Ševčenko má kolo 150 členov a aktivno robija folklorna, tamburova, špivácka, literatúrna i dramska sekcija. Voditeljka, kad najaviovala vašu grupu, ta hovorila, že vi kad počali ste s veľkým elanom tu a že dajaki malženstva nastali medzi vami, hej, i preputovali ste calu Jugoslaviju. Ti še dohaduješ tih časov, pretpostavljam? Da. Baš ostalo me u dobrim pametanju toto šitsko i šitsko to fini momenti boli i bar smo še fino druželi, a je dosmal ženskih pari, ktori še spojeli. I tirvaju. A gdje ste šitsko putovali? Boli sme po Jugoslaviji starej do Horvatske uglavnom, ali je naša grupa najveća išla do Slovatske i do Mađarske. Jasno, ti tak se tu našla paru u folkloru, hej? Hej. Tako smo se i upoznali i počali na folklore i to tako skoro je Slavica hutorala, znači putovali smo i Slovatska i Mađarska i to je jednostavno baš to i druženje i jednostavno ljubav u tancovanju i to kad je zvezka, tu nije teški. Špivali u periodze od 80. roku do dajakih 90. dok smo še nije podavali i porozi hodzeli, a vecka vekšina členicog prešla do Hora Rozanov. Teraz sme še zišli za tot koncert, otrimali sme par probi, do sme ušpivani u tej pripovedki i na všetkých naših putovanjoh i dalje špivame Žridlovo pisnji, keď še zdohadnjeme tih časov, keď nam to krašnje išlo. Či vas to ti probi može bud zvraceli so čustvami i so zdumkami do vaše mladosti? Pa hej, pretože sme zvolovali našo pajtaški, ktorí še rozišli, veljinama ani nije prišli, bo robja i nje mogli. Da jednima sme še nje vidjeli 10 roki, takže to naiste jako jedna velika matura, tak povest. Nie Rzeszy, nie ljubav, ocovi moja. Dneška sme mali nahodu buď na jednom prekrásnym koncertu, jeden spoj mladosti i iskustva, da ne povem starších, ale polna bina djeci mi je dneška dalo veľkú nadiju, že Đurđov má perspektívu i že Rusnáci generálno majú perspektívu, len keď Černjeceni ne budeme pitať, že co máme od toho, keď sme Rusnáci, ali keď budeme pitať, že co majú Rusnáci od nas, že mi Rusnáci. I dúfam, že to osnovni motiv da še djeci znova pozbieraju u takim čišlje, da še všetky prijemno čustvujeme, da polna sala kljapka i da vidite, že rusnastvo žije u Đurđove.
bol dva generácie, jak precitali, vtedy baš nebolo také mocné družstvo, jak teraz napríklad, a ipak keď sme mohli, jak sme mohli, tak sme robili. Takže to je to, 2 po 4 roky som bol a jak organizátor tých robotov i také kolobali, to bolo moje najmenej 20 roky napred. Z roka na rok sme zväčšovali i poljepšovali uslovija za robotu, toto ti prostoriji, zohrivanje, financiji, putovanja, oprema, hudaci i tak dalje. A istočasno sme omasovjovali, takže dneška ste vidjeli, že keľom imame členov i keľom máme društva i keľom máme mladih i stariši odvoluju keď treba na akciji, na roboti i dumam, že toto, co sme porobili 90-ih i 2000 roku kolo uslovio i organizovanja društva, že postihnute, že toto matka postala institucija, že ľudia do njej veria. Vidjeli ste, že bola polna sala po takých uslovijoh i sala, ktorú sme jedvo zohrali. Programa bola možda tako dlhša, ali nije bola nikomu dosadna i až môžem povedať, že dumali, že išće bude. Fino je porobena i dumam, že sme na pravi sposob označili jubilej 70 roki snovanja i postojanja toho društva. Na koncu Šešicki buvši i terašnji členi kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko zišli u malej sali i pri smačnih jedloh popripovedali o svojih pamjatkoh. Počitavani patrače, zdohadnjeme vas, ktori prilohisce hodni patric po konjec emisiji. Mali smo i promociju knjiški, która normalno vše važna kad literatura u pitanju i dumam, že takih zmisli treba, že bismo mali uopće u ruskoj zajednici i potovo u Novim Sadze, že bismo to tako zužili. Hlavna programa odvila še sobotu u Kocurskim dome kulturi, a rozpočali ju najmladší kocurci za svoju manifestaciju Čutočka. 10 ekipi na turniru u Pikadu i 3 pionirski u šahu učestvovali na ostatnjim stretnucu 24. sezoni sportski baviskog Jaša Bakov kotri otrimani u Kocure. Už tradicijno to turnir organizoval DOK z Ostogova Lalu i toho roku doz uspišno. Multimedijalna programa mladih, ktorá toho vikendu otrimana u prostorijoh Ruskog kulturnog centru pricahla veljke číslo naščiviteljoh, počitovateljoh poeziji, umetnickej fotografiji i rap muziki. Pijatok 27. novembra u prostorijoh Ruskog kulturnog centru otrimani multimedijalni večer mladih tvoriteljoh pod nazvu Literaturium. Na trecim pošore Literaturiumu svoju tvorčost predstavljali fotografka Andreja Novak, poetesi Asja Papuga i Tamara Hrin i rap muzičar Igor Hornjak. Prečo ti ne dumala bud fotograf? Prečo ja dumala fotograf da budem zato, že po pravze mnie svet veljo kraši prez objektiv i zato, že možem zaznačiti to ti bitni moji momenti i co ja vidim, že bar spine. Zato ja fotograf. Nezvyčajna vystava u Ruskom kulturnom centru
to була твоя ідея чи організаторів? І чули ми, що перший раз тут? Перший раз, то правда. У стварі, я другий раз tu, pretože som bola i rano, takže to už druhý raz. A Ti nadumala tak povišac, či oni? Jedno sme nadumali. A prečo tak? Zato, že nezvyčajne, zato, že veľa думам, že краще, keď tak môž vojsť pomedzi fotografii i po patrazi všadzi i zato, že sú nielen po múre pokvačení, tak думам, že tak veľa краще i umetnické. A kto to tí ľudia na nich? To ľudia zo Zuličkoh, ktorých ja da jednih ani ne poznam, to moje pajtaški, pajtašove, tu moj ocec, tu moj brat na fotografiji, všelijakih jest. Задовольна съм за знішкайшим вечором, за знішкайшим тогорочним літературним вечором. Думам, že добре, že ще такі вечори отримую і думам, že би ще trebali отримувати частіше. Окремо съм задовольна з вибором тогорочної теми, виходження вонка з рамікох. Думам, že to interesantna nazva, думам, že aktualna i думам, že pokus цікава i думам, že organizatore napravili dobri vibor, co še toho dotika. Bar se mi pačelo i bar sam pozitivno iznenađena, думам, že bar zbitne, že bi mladi tvoritelje, pisatelji, uopšte tvoritelje, predstavili svoju robotu, kotru zaznačili, robili u određenim roku, znači teraz 2015. I думам, že bar zbitne, že bi še to čulo i že bi sme dobili potrimovku od drugih. A co ti predstavila Nješka? Ktorý tvoriš predstavila? Ja predstavila poeziju kotra pisana na srpskim jaziku, kotra prisutna u knjižki poeziji Sedma farba njeba, kotra mi drukovana to 2015 roku, jak perša nagrada Festivalu poeziji mladih u Verbaše, ktorú som dobila 2014 roku. To matka, ona, po to klub. To coška, co ma svoju dušu, tu me všetky znajú, tu môžem povesti so sem na bini, tu môžem robiť so sem na bini, tu som šljebodný. Ti bol šljebodný na albumu. Aj, a u stvari ja vše šljebodný, može biti tako zveljo, evo to jak co bi trebalo, tako sve jak co bi trebalo, ale a co ja znam, šljeboda je jedino co mi je stalo, evo to. A čekaj, dumaš, že sme konzervatívni? Rusnáci po tým pitaniu hovorí, že si bol prebar šljebodný. Toto, co ty špívaš, to špíva už 50 roky, naj nepoviem. Pa dobre, nemam pojma, može biti nije na tot sposob. Ne znam, mne nikto ne hvaril, že som bol prebar šljebodný. Pa može biti sam ne bol prebar šljebodný, ne bol ja teraz soška, nemam pojma, ale zašljem, думам, že tak baš konkretno, že nikto ne hvaril dajaкі stvari, ktoré ja hvaril, evo to na albumu. Pači nam še jak vypadnul to večer, pretože sme mali nezvyčajnu, to je zišćevše, bo teraz nije bila taka výstava fotografijok u Ruskim kulturnim centru, to nam bar zmilo, že sme tako do tvoje, ktorí polurozpadnuti uspeli tako do švižic i može biti so uvez do calej matke. I dom, že sme mali dość interesantnih sobešednikov, ktorí nam ukazali da co vecej i jak i tema, že zvonka ramikov, tak i oni думам, že vyšli zvonka ramikov i uspeli či na inčaki sposob, jak hip-hop, či zvonka ruskej literaturi. Mali sme i promociju knjižki, ktorá normalno vše važna kad literatura u pitanju i думам, že takih zmisli treba, že bi sme mali uopće u ruskej zajednici i potovo u Novim Sadze, že bi sme to tako zužili. Ніжкайше вечора то наставок деякий, да чого це започати ще перед 2-3 роки, значить, то пошарить треці літераторіум, значить, то також mladi prevžali na sebe, to dejaku odvičateljnost, dejaku organizaciju, co думам, že treba še veci taki dešavanja napraviti. Ja bar cijenim takve večere, pretože думам, že poeziju, muziku všelijak treba predstavljati i publiki širšej i думам, že bilo baš upečatljivo. Bar znam še počelo i obidva promociji knjižkoh i mali pišta, odlični. Bar smo še počelo, bar fine bilo i fino organizovane i bar smo še počelo, bo bilo bar zvelja mladih. Muzika i pisnji, i poezija i fotografija i šitsko. A bilo mi bar fino i bar sam še fino prevedel, bili veljo talentovanih ljudov, ktorí kazali šitsko, co postigli, bar mi bilo fino. Literaturium i toho roku postignul svoj osnovni cilj –
pozberal i zatrimal mladih pod zakricom Ruskого kulturnog centru, gdje še mali nahodu upoznac i družic, iste i nahodi do poznih nocnih hodzinoh. A u Kocure je toho vikendu od Trimana Dzešata jubilejna kocurska čutka. Sobotu 28. novembra u Kocure zakončeni dvodnjovi jubilejni Dzešati festival humoru i satiri Kocurska čutka. Hlavna programa odvilaše sobotu u Kocurskim dome kulturi, a rozpočali ju najmladši kocurci za svoju manifestaciju Čutočka. Posle nastupu najmladších špivačov, recitatorov, muzičarov i glumcoch otrimana i čutka za starších, na ktorej prehlašení pobedníky tohoročných čutkových konkursoch. Perše mesto po konkursu na tému genetská modifikácia podzelili Ďura Šefer zo Rumi i Milan Obrenović zo Republiky Srpskej. Bul bim neskromni, keď bim povedal, že mi znači veljo. Každa nagrada ma svoju vrednost. Mnje osobnje služi jak potvrđenje roboti i poriv za buduce tvorenje. To mi už das 70. nagrada, zanimam še zo spisanjom poeziji, aforizmoh, pripovetkoh. To mi drugi raz, že prihodzim tu. Kocur postava prepoznatljivi po tim festivalu. Na šljebodnu temu perše mesto osvojili Milan Dobrovoljski, rančer z Kocura, i Tomislav Mišir z Osijeku. Svaka nagrada znači postanek za dalji rad. Nagrada jak nagrada, znači mi jak poriv za daljšu robotu. Milo mi že učastvujem u Kocure, Kocur me prijal zo šitskim korektno i ja še sprem njih tak ispravujem. Treba budze i u budućnosti robic. Milo mi že še i u takim malim mesece slučaju taki manifestaciji. Ja perši raz teraz u Kocure, zekujem na Povolanki. Milo mi že sam dobil tu nagradu. Vidjel sam veljih svojih sotrudnikov i nazdavam še, že išće uzeme sotrudnjovac. Perše mesto po Sockijovim konkursu pripadlo Ďurovi Salontajovi. Tiž tak na hlavnej programi prehlašena i najvekša tohoročna čutka. I co ste zaključili, ktorá bola najdlhšia toho roku? Najdlhšia toho roku bola 28 cm. Doteraz bolo vše vekšie, a teraz vypadá menší už rošňu čutky, od 28, druga 25 i také. Nezrodzeli tak, jak je v toho roku i pretel toho. Ta sú takú skrači, ale pobednička ipak 28, to še vizita. To je jaký mladý chlapec prinesol. Hej, to Čordaš Antoni, on osvojil perše mesto. Kocurska čutka zaživa do všetkých generácií. I Kocur vše veće organizaciji še preširjuju. Ja dom organizaciji, ktorý tvori organizacijni odbor. Ja toho povedzme z tej nahody najmenej behal. Obično to ja všetko behaju i ta govori, že fejsa jednake čutka. No, međutim, teraz na isto bilo ljudi, ktorí boli zadluženi za to za hevto i to lješćejše bilo. Hosti nam prišli, videli ste i iz inozemstva, smo mali iz Bosni i Hercegovini, prišli iz Hrvatske, žiri dal svoje odumanja i to naiste oni ocenjovali lijepo, šifroh, až rozpljeceni ja rozpljetlo, že to su jednostavno polna sala, bula, ja ne znam co, može nje budu šor. Dumam, že Dzešati predlužel rost, a keď se zna, že u Vojvodini je malo humoristično satirični festivali, tamo od Beogradu južnjejše na isce jest, každi drugi varoš ma daco. U nas u Vojvodini će 2-3 dom naiste mi unikatniji, pretože mam i rusku dimenziju i tu mam i mađarsku i Kocur, tako da dišnje mala juga, a to vidno i na čutki. Tohoročni festival humoru i satiri zakončeni s vyvodzenjom predstavi Krucina, ktorú za Ruski kulturni centar z Novog Sadu po tekstu Tankreda Dorsta režiral Zvonimir Pavlović. Sportski baviska Jaša Bakov ostatnjih rokov koncom novembra zakončujući turnir otrimuju u Kocure. Domašnji DOK organizuje turniri u pikadu i šahu za pioniroh. Tak bilo i toho roku. Vasko,
10 ekipi na turniru u pikadu i 3 pionirski u šahu učestvovali na ostatnjim stretnucu 24. sezoni sportskih baviskov Jaša Bakov kotrio Trimani u Kocure. Už tradicijno to turnir organizoval DOK z Ostohova Lalu i toho roku doz uspišno. Mi każdy rok na to cyklus Jaši Bakova i rižnih 18 baviskov klazeme vše jak šlag na tortu mi prichodzime i ja mušim povedať, že mi to maestralno odbavíme, neviem preto, že to idem dok, ale to neviem dok. Tu je aktiv ženok, tu sem povezi penzionere i všetkých škola, všetkých struktúry, takže to nie je problem. Ja ščiro povedeno, teraz práve doznam, že bolo 10 ekipi u pikadu, a u šahu znam, že 3, bo sme boli bar u strahu, že či bude uopšte turnir u šahu Trimani, keď budem 2 ekipi. Našťastie prišla i treca, ali to dom. Škoda, že šahistov nie dvece i zname, že bavia, ali muši organizacijni odbor da se robi na šahu. Zoz 10 chlopskih ekipov u pikadu 4 boli domašnji, po 1 zoz Verbasu, Ruskого Kerestura, Đurđova i Novog Sadu, a 2 zoz Petrovcov zoz Horvatske. Najveći poeni, 628, mala ekipa Ohnjohascov zoz Kocura, ljem 6 veci od druhoplasovani perše ekipi zoz Petrovcoh, a treci boli Keresturci. U ženske konkurenciji učestvovali 5 ekipi. Tu tiž bilo na parte zmahanje, u kotrim še najljepše znašla ženska ekipa društva DOK, drugi boli Đurđovčanki, a treci Papiving zoz Verbasu. Nie baš vše, že je veljo ekipi, že prešlого roku či bilo 5 či 7, toho roku 10. Dobre, tu je jedna pripovedka, co na upravnim odbore, kotri budze i dušovo tižnja, i na skupštini jednu odluku šeljeg mušime prinjet, že keljo ekipi iz jednog mesta može učestvovati, odnosno da je našo mesta ktori organizaciji i društva možu predstavljati. Počim, evo, tu na tim pikadu, tu jedan čas vam že ozdači 3 či 4 ekipi, aj teraz z Kocure jak domašnji. Bo kad bi sme tak rušeli, počim tu ljem dvome zmagateljov, znači da za scheljih mestov možu priz ih štler u autu, da buze mac može buzi i 15-20 zmagateljov, co u cali pripovedki da skoči vecka cale zmahanje. Isto čašnje pionire odbavili turnir u šahu. Učestvovali 3 ekipi, osnovni školi Svetozar Miletić zoz Verbasu, Petefi brigade zoz Kuli i Kocurska bratstvo i jedinstvo. Hoć turnir odbaveni, organizatore njezadovoljni zoz odbovanjom. Njame šahistov ani zoz Kerestura, ani z Novog Sadu, ani povedzme z Orahova, ani z Đurđova. Moglo bi biti vele vece ekipi. I to do skromno, tak da povem, volio bi vece. No, to na organizatoru da napravi, da povem, da co bi doprinesu da máme vece i djeci i vece ekipi. Pa ja trimam, že mladih treba zainteresovati za šah. Mogućnosti nješka veljki. Možu djeci učiti čak i preg internetu i preg literaturi, jesi trenerov i tak dalje. Šah veljo pomaha djecom u, da povem, intelektualnim rozvoju. To opće poznata stvar. I popri toho zeciše zmahali i u ekipnej i u pojedinječnej konkurenciji. Baveloše každe zoz každim i u tim najljepši buli šahisti zoz Verbasu, kotri osvojili 5,5 poena. Drugi buli Kuljanci zoz 2,5, a treci Kocurci zoz 1 poenom. Pojedinječno najljepši šahista, odnosno šahistka Matilda Navratil zoz Verbasu, a druge i trece mesto bratski podzeljeli Jovan i Marko Kupusina, tiž zoz Verbasu. Čolni ljudze baviskog zadovoljni z tohoročnim turnirom, ali toto naco spozorjuju to iduca sezona kotra i jubilejna, 25. Toho roku i upravnom odboru vyhodzi mandat na skupštini kotra bude vjerojatno do konca decembra, takže že jednostavno prihodzi nove rukovodstvo kotre bi malo i tot problem, znači i totu preslavu, znači tu sme tako celi cočka zrobiť, znaš, že to za stotu komisiju sme nje zrobili nič, ali sme znova gledali doplňujúci sredstva namenski za preslavu. Otprilike je ideja, ja ju dal, že co bi, jaka bi to ta preslava bola, znači nije da su glamurozne veljke.
Popri dohvarki o preslavi na Schadzki, kotra budze otrimana po konec roka, predstavniki biše mali dohvarit za roboti u iducim mandatu o praviloh na turniroh, a jezdi predkladanja u jakim naprijame bi mogli ist toti baviska. Думам, že nam treba porobiti znatim, že biše barže amaterska dimenzija u njim zvekšala, bo še bojim, že na dajednih baviskoh, jak so to štreljanje, guglanje, kje sme mali odbojku i takve stvari. Znači, profesionalci s prebočenjem za nas. Ime već svi drugi, mi pa dame tam jak statisti, to nie ušore, natim. Inšak mušim poveže calkom dobro organizovani Jašabakov. Otvoreni žrahunok, uprava robi, vse informuje njih, to nie može požiť informovani, a to bilo, takže ja mušim, že 24. maju grafikon na više, ali treba zrobiť, že bi oni ostali amaterski i to su amaterskejši. Tiž tak jedna z ideju, že bi društva po naših mestoh osnovali sportski sekciji, kotri bi na sportski baviska posilali ekipi i kontaktovali z organizatorami. Akcent i iducoho roku budze na regrutovanju mladših mocoh, kotri bi u budućnosti mali predluži stoto co potera zrobene u sportskih baviskoh Jašabakov. Počitovani patrače, bolo to šitsko, co sme vam pririhtali za nješkajši televizijni magazin. Reprizu možete patriti tej noci na 2 hodin i na štvartog na 21 hodinu i 30 minuti. U menu ekipi, ktora pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.